abalayan. Ipapasta ti agsalan, danggayan ta panagsala dagiti anak ta. Kararagsakan aldaw anay sangayan. Dua a puso indan agmaymaysa, abalayan, abalayan. Di kanto kad maong uman, mangbagbaga kadagiti anak ta, agtaay ngaranyag amasakbayan da. Dagiti anak ta iso dati namnama, naragsaken na tanda, nabungbunga a pamilya. Daytoy abulan, daytoy metla tawin, nagmaseta sa kadagitoy abukbuken. Daytoy abuken, isu di dungdungwek, tinartaripatok, tinartaraken ko, nabayag at tempo. Iditimubo, dagitoy abukbuken, nagsabong nagbunga, pangludat aga diwara. Si Mangpet kang diag ko, siyak tay linipat mo, ay pa'y to'y gasat, ay pa'y to'y gasat, nakel tay kinayat. Asmin ka, anak pa'y dumatlas bang, amang murmuray, to'y pusok analda. Ayan mo asa nga, agokrad kamampay, taliw-liwa eman, to'y pusok analda. Naslag abisuen, di ka mangdwa-dwa, di ka garuken, aguliban ka. Tarigagay ko, napudnuken ka, napudnunay, nga awan tiritwem na. Lenggem, anong, anyan anak wataskan, matuyugoy riknak, nuisem mo't may matanga. Rigat, tuo, ti pusuket maawan, sikawan sa bali, nga inak pagraywan. Di mo kunain na tuy, ayat mangipulbo, siksikat, pagduyusan day tuy riknak in puso. Ayat ko alapate, agnanayon ingat tanim, sana bareng-bareng natalingin. Isem mapakabiyaga, amurmuray dagito'y mata, ngay isut makaagas, mangyuliwat uy kaunggan. Isem maduti sa wena, ada isem mamakagura, ada isem maray awen na ka, kaya isem mang pagustukin ka. Uray adaming kanya karigat, uray painuag pupong tuta, uray painuag paspasog nudak, noyas man nagriknak mapagmaya. Isem, umisem ka man diag ko, lawlawagam man tuy barutong ko, taisem mo, isut mangay ayo, daytoy pusok napnuan tilindo. Sa pulen, adayuda pa'y lang kanyak anakin,
launay ngem igutek. Tano siyak tay kunam ay di ka dua-dua entas sikan tulay tinag ay ayaten. Amanong tay kayar arika tas may sa asabong adipay nagkukurang. Tano puro sen madina pay oras makel tay asagot ket man nasanas. Amuk adi tay kayar arigam kas may sa asabong akababangluan. Ingkan puro sen kada ito'y dakulap yatay wanag to adi malasanas. Indengam man uinas tainga kadmang rikna kadagitoy ngaun unoy kenka agumaw gawawa amwem ngatuy ayat rimusing gapuken ka tasika awan sa bali inayawaman daytoy rikna. Apay day tanaken agmayen tas mang dua-dua wenno impagarusa arab rabaken ka saan biag ko unasen dayta dua-duang kaawanen ti ay ayatek no dilaeng siksika. Kastoy man gayang iagaya daytoy alubong anyan adayag di kaunggan anyan aragsak tuok tibiyag ket malipat. Sipot idi siyak ti nagaya daytoy alubong anyan asanta kasman apag bugar arosas mangtadregsa toy kararungan. Sikaken siyak inta aging nayak daytatramen ragsak tibiyag di problema inta malipat no sikaken siyak ket aging nayak. Naragsak tibiyag ken kasasad nakamaten tay palagkakapsat anyan apintas anyan aragsak no sikaken siyak ket agayan ayat ayaten dayawen ken ilagang amin nakakapsat nga adat ito'y agyan ket no kastoy tiintay amin ipamatma liwliwadi agresat ragsak ading tumarsaak ayaten dayawen ken ilaga amin nakakabsat nga adat ito'y abiyag ket no kastoy tiintay amin ipamatmat liwliwadi agresat ragsak ading tumarsaak liwliwadi agresat ragsak ading tumarsak.
si